अहानबदा मरुओइबा पाउ पिजरी। दिल्ली पुलिस ने इंडिया ब्लॉक की लीडर सिंह अमसुंग लोक सभा की ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी को डिटेन तौखरे। PMJY की मखादा प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगना लायेंग लेपनी हाइबगी मतंगदा मेसो थोंगनाउजमना मरी लेनबा सिंगदा मेमोरेंडम अमा पिसिंख्रे। लेंगाग असी कुकी की यका येंगलगा चली हाइबसी इफोंग फोंगदे हाइना इमागी मैरागी कन्वेनर TH सुजाताना फोंगदोख्रे। अमदे पार्लियामेंट मिफमदा मणिपुर बजट एंड की बिल्स फॉर 2025-26 पास तौखरे। पाउ संदोंगना पिजरी। ngasi Delhi Police na India Block ki leader Singh amasung Lok Sabha ki opposition leader Rahul Gandhi bu detain taukhre lakadoriba Bihar ki assembly election ki electoral rolls ki special intensive revision SIR ase yaningda ba phongdokpa oina parliament ki election commission of India tamna chatpagi lambi da Delhi Police na athingba thamkhibani opposition na SIR asina maram oiraga voter theft laigani haibagi nungnangba pokpana maram oiraga masigi mayokta election commission of India da wakat pachatkibani German Road amadi Tiger Road semgatnaba India gi president da memorandum thakiba numit taruk ni leiraga reply piraklaga thabak paikhatnaba hotnariba asina takpadi center lenga ase kuki gi yaka yenglaga chatli habasi ifong fongle haina imagi maira gi convener TH Sujata na fongdokre wafam ase ngasi press club ta pangthokpa paugi mifam amada paumi singda fongdokhibani mahana makha taraduna haikibada center lenga ase kuki gi makha da leire haiba atak afongnare National Highway 37 Imphal Jiribam Lambi amadi National Highway 2 Imphal Dimapur Lambi asi hangdoktuna furup khudingmak athingba pidana charhandaba haibasi laibak thibani amadi Maitai furup asi Santi Pamba Kanglupni haibasi handak thadau inpi gi mihut sing Imphal da laktuna mifam pangthokiba asina mayek sengna utkrabani adobo center na furup Kanglup masel nungsinadana mawongda kuki Kanglupna lambi haibada irai laina yathoklaga National Highway hangdokpiyu haibadana tasinadana leithokpasi aikhoibu usitabani haibasi tai mahana makha taraduna hai PR manungda center gi thodang praja aikhoina khanglaga MLA singna khangsinadana leithokpiganu hainasu fongdorakhe ragasu cabinet ki mifam phama matung duda decision du masi ayaba plane ba moina president da memorandum piragasu cabinet phami do kanano BJP सरकार नत्रो स्टेट BJP लेंत्रो अखोई की प्रेसिडेंट इसे मसरदा गसी सो तुम हाइजरी सिदी तौरी ब खुदिंग मक्से सुम यारगा लेसे हैब्रा ब खोइसे सी हारु रगा सुनोइ ना खोइता तोंगाना वरो बम पुरेबा यारक तब पोतु दी डिफेंस खरा तौबियो हाइबसबु लेरी ब MLA द लेरी ब सस्पेंड लेरे खोइदी ना प्यार थमसी याम नुकाइबे की पुंसीम द लेली ब नोइ खोइसिना करी रो ब नोइना पामसिना नोइना तो बतम डिफेंस तो खोइना गसी ngang द लेरे बा सी ngang रगा सुनोइ ना खोइदो वरो ने बा opposition sungaire long da assembly mamang se changdana tawi mamam se yaning de mamang da phongna phamde adu ge khoi ke MLA sin sungaire suspend le bas sungaire no mata moina leiba si ki randam si ki da makta ne haidana law ko khoma kari yaw phake mi gi di jantra mata da dana phamanga mi tude adu so separate pi ona dana phamanga me mi di kana no thugari se me am se khangna na thau to hara ka sunai warawi adu ka haru ba khoida na araba ta haleba migi de agenda no am tum la so achum mai ta chansale isi ye ngo ba kai no have migi di ta seng na tawri ba me am do organization do leaders in the support to have do kan wa da jantra mantra ta khra ba ba adu ga khoi gi na ngasi mai gi subida ye na dana aina kari har aina ka singa mu da kai no haira kani haidana ngaha gi drama to le ba si ba ta di kamani hingmi da do no ba khoi noi bu kamano khoi respect to do no ba noi mi hu ne thagat kar ga su noi respect to holatam se nasana ne khamu ba ngasi haidani basi hore media ta suja ta tak mana hai gai mai bera na hai gai ne ba hai le to kana no nasana na sabu expose to ne mi na ngam ga na kari ngam de mi gi magi na hel po si noi na hel po kat ne madu ya ro hai na noi na defense to karam kan yaw ro ke ba loi mang ne bai na hai se all MLA khudi mang ne bai na hai se
वादनी चाउ चाउ ngangna wai mai agenda khoi lai khange praja khoi lai khange noi mya na sanak pa ba mya da gyan noi tare aduga center su masigi pose akhoi ki state na su chief secretary na su ayaba PPR national highway hango ga masida religion khudi mak chat pa yabagi masigi way na simbi ke dani wai moi lambi lam khak thang bada akhoi na sa apan ba pi na te mafam matam mata akhoi na sigi German ki road se sarkar lai ngai matam de ki moi road na seme se khoi mya na hajara na ni kana ko bin da tabi ki de ba sina he problem create ama to kani hab praja khoi ni voice na thang kar ba de ba adu ta da na la e du ka mi ni ngasi daklaw na khadara isne ba thada halai kana na mo akhoi khoi mithi bo mi tam ba mya du thada lai le ba moi ha ka di saw le ba sine sina khoi liri kan ho ga relay ga chat na kari yam ware akhoi jal ko to thakcha da su yare jal thani tare puji ba pa me khoi jal da pa am dre kari ki jal di line ai ki life te ka mai to du no khang tare khoi life te do du no khang tare ba khoi se mi am sina noi ma phusal laga khoi kari no ba khoi se furum me am sina furum ama bu mangal lage no honar ma matam sina noi ne leader ne thagat kharga noi apun bane no pham kharga noi na ngasi pala ka da kari no ba to biri me am se santi raksa santi to ko no khoi na sei sa takshan na lai re changa pa me am palang ga si suri lai na no defense to ba yai na pare ne president rule se ek bata praja pendre adoi ta de ko semja rage no ngasi ko na da changdar memorandum to speed na chi sami to da noi kari ko mam di to de hayai ne bapong thara ka continue sak da re se kha ta ru se tanam kai to ba ro tu na sem ra kai to ba abaga magal mai mag jan thana ra ka hatu na halage ha pra noi khali me am se bihu ne thagale ba noi me to se kari no ba si hai bu wadani forest na ga na mu kari khalam doino moi wa khalam kari khalam ni adu moi su khangna kari da makta si order si pi hala ino ba si defense of this kana na ba ibai mera ka chala ka to biya ro ba center fight to se noi mi hone na lai ba suspend na lai re ko di tolo chari lak ani tolo phangi na lai ba no khoi myam se MLA me am si ki responsibility ne ba si di party hai ba du hai ba lekte ba husi ko dai ba condition du ki matung na khusam na ra ga am tang fight to so da hai ro ga ai ge du na khaidong na da akhoi du pa ma na de ba husi khusam na ra ga pulap chalo MLA pulap chalu re hai so suspend na lai ba MLA me am pulap hai so ba to lo tip khaidong ga bi de da na noi da fan di khaidong ga noi phang de da na noi ki phang to ko de la ngi chap cha na noi mak lai ba puna ba phang de na opposition na khara ta ge adgi ruling na khare hen ge ha bati lekte kari no ba to biri me am se adu na basi ki pot se am tang thuna kan khana bi yu adu ga national highway furu khudi mak chalan ba ya bi ge agenda se na khoi na tham gadam ni se to nga na huski matam se to nga na sem ba sa ba gi matho om da ta te sem gadam ni situations na ne ta ra ba matam da peace santi la ba matam da photo position kem kai de to bo oi di condition ngasi moi na chapya de kana na bai thing ba yaw bi ke kana na khoi moi phal da la kana hai ba yaw bi ke ba praja kram na hai ke ba koi song ngai marak tu di hai da re lak ta na husi la si mitra tu na sakhi ni khado bi ne la mi do sakhi ni adu tari karam na office pa mi do pose mo khoi ra na tra ga le ni ba to per religion me am sira ba District Congress Committee Churchanpur gi Extended Executive Mifam ngasi pangthokre Mifam aduda booth level agents sing assembly constituency singi khannaba amadi District Congress Committee amasung Block Congress Committee sing amuk hanna semjinaba pandam oiki meeting aduda Manipur Pradesh Congress Committee gi General Secretary Organization MPCC Sri Wahidur Rahman Sri Soki George General Secretary MPCC Sri Zakir Hussain Chairman Minority Department MPCC amasung spokesperson MPCC Suru Tajuddin Vice President Manipur Pradesh Youth Congress Committee na sarukya khi mifam aduda lamdam adugi mihut sing amadi party workers sing na sarukya duna Congress ki democratic values amasung niyam chumna political gi thabak thoram sing Churchanpur na lam sing da pangthokliba sing asi singthana khi Govindaji Temple gi akoibada street vendor sing hangjinduna sayen yonsinba chaba tawriba asi temple asida yamna naksina tawdanaba Sri Govindaji Temple Board ki publicity secretary Kaksing Tabam Vogendro Sharmana Fongdorakle Burma Sabagi Ahal Laman Kayana Saruk Yaduna Pangthokiba Mifam Amada
Kakching Tabam Vogendrona Makha Taraduna Hingnabagi Lanfamda Lantingnariba Kayana Hingnaba Hotnabada Kaitel Famduna Hotnaduna Lakli Adubu Paramparadagi Taunaraktaba Mawong Amada Temple Asigi Anakpa Mafam Singda Sayen Yonsinba Chaba Thakpa Tausilakpa Asina Temple asida lairiba Burma Sabada Chauna Saitheng ama piba khak natana laigi oiba laithau pangthokpa matamda akoibadagi langsilakpada akaiba kaya thokhale haike maram sing asina temple asigi akoibada hanglakliba street vendors singda hangdanarba wafam khara phongdokhibada miyam amadi lekaina lana lobiganu haiba wafam sing phongdokhi Laibak Tibani, Laibaki, Lurapatan Pamasida, Wahi Manga Tarana, Yamna Shauna, Hujiti Bahiril, Sepagimo, the Shuragle, Hinabagi Lanpamda, Lantenari B, Lantenari Bakayana, Mapam Chatuna, Hotel Nukel, Pamba Kota, Magi Hinanabi Honabada, Adubu, Taina the Paramparadagi Toroktava, Chiri Govinda Yigi, Magi Anakpajaga Sinda, Taina the Gitaroktava, Kogi Sanga, Ayaiva, Aduba, Mayom, Yom, Kota Tobodo, Bakta Singi, Michael Dagi, Yamna. Choba Sapu Makap Akoida Pishale, Akodi Tuiboknabu Urude, Ado, Oba Karagi Sapu the Koi Govindagi, Persilega, Koi Police Pegada, CRPF, Lady Bamayam China, Tauragasu, Tinjanda, the Tingbani, Tingbahi, Bakoida Yamna, Akanda Wahiwata, Tauragat, Ogusunate, Ado Monomayum, Bari Sharma, Mama Sasu, Magi personal interest, Audi Tauriba, Mokoi, Maduna Shinpam, Oraga, Maduna Sendalambi, or the Kangusu to Aduda, Akoina, Mama Samu, intentionally, Mana. Even not Haina Lojage, Aquina Hybasida Karigumba, Yabiragadi, Payaragadi, Leka Mapali, Sidaleka Yugi Club, Marapai, Tanajage, Hajage, Haina to Kanjabani, Adobo, my Gabron, Danaranche, I pet Telazabada, Club to Marapabina. When a Kalambadua, Hipakal, Adubi Wang, Madame, Aquina Kalamba, Henjan, Kalambado, very unfortunate, like Tibani, I do not. Matung tabada akoi kano da shu constitution ko संविधान da shu yauri akoi page number 60 clause number 46 ta sanga hatpa ada ate hai sanga hatpa adagi law khongba adagi sei chom numai section question ba kani da somna kanda astakal gi tawgodori ba deva devi singi tawriba mantra nu da tawriba kholiba mayam sida yamna noichoi ba yamna law khongba mayam duna somna kanda bhakta sida amasung harinam da akaiba legaduba maramna adugumbasu संविधान पीरी टेंपल बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन की पेज नंबर 6 की क्लोज नंबर 46 ता दुम यावबनी लास्ट पैराग्राफ ता अदुगो मखाता बदा आइगी अमसुंग वैष्णव सिंगी अमसुंग श्री गोविंद जी टेंपल बोर्ड की अमदी ब्रह्म सभा की तरफ तगी आना फंबीरंबा सिंग अदुसु लाना खंबीगनु मफम असि यादे परंपरा दगी तौरते हिंदू की असेंबल लाइफम अमा ओइना लजरीबा श्री गोविंद जी की जगह अनकपदा सागा नचिंगा सेमजन साजंदना थोंग थाक्तना तौबा permanent masagi residence da ma thongjaba khochaba koina thoin uruba madudi harubiya de kaino da residential area da le maramna tashengna madudi dukan oina phamdana pophamoina phamna to bududi laiba gam thibani madu makhata no to biganu haina koti pranam thongjaba lena na asigi phamasi thongjaba Ngasi Parliament Mifamda Manipur Budget and Key Bills for 2025-26 passed Tokray, Masiga Loinana Manipur Goods and Services Tax Amendment Bill 2025 Amasung Manipur Appropriation Number 2 Bill 2025 approved Tokay. Manipur's version of things from the opposition and from the ruling benches. But when the actual budget and appropriation is being taken up, when the GST Revenue Raising Act is being taken up, we find the opposition not just protesting on something else, but voting against Manipur's appropriation bill. Voting against it. I'm sorry to say this, and in that I'm saying Lamdam asigi inkhalakliba nahasingna mayai kabani sa chasinduna khunai asida nongma nongmagi thaksi khatsi watsilakpa sina tungi mirolda achauba mangjaba amani haina Kanglai Panas ke Secretary General Mohas Pundraina Fongdokre wafam ase ngasi Major Khulda laiba Press Club ki thangjing hall da paumi singa unaba amada fongdokhibane mana makata na haikibada Kanglai Panas na lising aniga sumna kunithoi dagi hauna mayai kaba chinjak thingnabagi damak makhal makha kaya gi khongjang amadi awareness program kaya chathaduna lakli amadi lakliba chaichat August 12 lising aniga sumna kunmanga dagi hauna inkhalakliba angang sing mahiroi singda Masagi chahi kunhumdoi sudriba singda dukan vendor singna mayai kaba chinjak amata yonbidaba iramda masida lairiba school college singi
मीटर 100गी मनुंग लैरिबा एरियादा मयाई काबा चिंजाक योनबिगनु अमदी इरमदम असिदा इसै नोंमाई हराव कुमहै अमदी धर्म कर्मगी थबक थौरमसिंगदा मयाई काबा चिंजाकसिंग याउदना पांगथोकनबा हाइनसु फोंदोखि। अगस्त की तांग 12 सिदगी हौरगा उखलबलिबा आंगांसिंग महिरोइसिंगदा मसागी चही कुलहुंदोई सूद्री फाउबा मयाई काबा चिंजाक मखल अमतगी योनबिदनबा पिबिदनबा अखोई कारबार तौबिरिबा चिलिनाउसिंग दुकान फंबिरिबा चिलिनाउसिंगदा अंगनजरी अनिसुबदा पब्लिक प्लेस ता मयाई काबा चिंजाक जुरुप खैनी अमदी मखल अमतगी सिजिनबिदनबा अपील तौजरी। अहुम सुबदा इरमदम असिदा लैरिबा स्कूल कॉलेज की कोइबा सिंगदा 100 मीटर की रेडियस मनुंग सरना लैबा एरियादा मयाई काबा चिंजाक अमता योनबिगनु हाइबासी इंडिया की लोना पास तौग्रबा कोटपा एक्ट 2003 ना मयेक सेंगना पल्ली मरी सुबदा इरमदम असिगी असिदा सही नोमाई हराव कुमई अमदी धर्म कर्मगी थबक थौरम सिंगदा मयाई काबा चिंजाक अल्कोहल यूना चिंबा अमता याउदना पांगथोक बिननबा हाइजरी लोइनना नोमगी मयाई काबा चिंजाक सिजिनबा हेंगलकपा योनबा हेंगलकपा सेंदोम खरा फंगनबगी दमक ममल यामनबा मियोइबगी पुंसिबु लेखा तानबा ताहनबा हाइबसे आइखोई खुनाइसिगी मांगजबनी। मरमदुना मयाई काबा चिंजाक कु मरु फंगना मुथक्के हायरबदी मणिपुर गवर्नमेंट अमसुंग खुनाई असिदा लैरिबा मिपुंग खुदिंगमकना मयाई काबा चिंजाक थिंगबदा पुन्ना थौदांग लौमिन्नबा चंगी। अंगै पना खक्तना मयाई काबा चिंजाक थिंगबदा मुथत्पा थिंगबा अमदी मुथत्पा ngamloi हाइजनिंगी। अफबा खुनाई अमा सेंगटपा तंगाई फदबना मियाम पुन्ना सरुक याबियु लोइनना मणिपुर दा लैरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमसुंग लेकाई की क्लब मेरा पाइबी सिंगसु सपोर्ट तौबियु हाइदना अंगै पनास की माइकैदगी काई खुमनजबग लोइनना नोलुकना हाइजनि। किडनी पेशेंट सिंगी अवाबा कोखन्नबगिदमक अथुबा मतमदा एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया मणिपुर चैप्टर अमदी लैंगाकना अथुबा मतमदा यासिनबा पुरकपियु हाइना ऑल मणिपुर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन ना फोंदोरखरे। एसोसिएशन असिना थादोरकपा चेरोल अमना हाई PMJY की मखादा किडनी पेशेंट सिंगना प्राइवेट हॉस्पिटल दा डायलिसिस तौबगी फंगलंबा खुदोंग चाबा अदु लेंगांगना पिफम थोकपा सेनफम पिथोक्तबना मरम ओइरगा अगस्त 13 तगी मखा ताना खुदोंग चाबा पिररोय हाइरिबा असिना मरम ओइरगा डायलिसिस तौरिबा मियोय कयादा चाउना खुदोंग चादबा मायोक्नरगने। हौजिक डायलिसिस तौरिबा सिंगी मनुंगदा रिलीफ कैंप लैबा किडनी पेशेंट कया अमा याउरी करिगोंबा अगस्त 13 तगी प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा डायलिसिस तौबा लेपख्रबदी खुदोंग चादबा कया मायोक्नगदबा लैबना अथुबा मतमदा एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंडिया मणिपुर चैप्टर अमदी लैंगाकना यासिनबा पुरक्तुना प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा मखा ताना PMJY की कानबा फंगहनबियो हिरम असिगा मरी लैनना मणिपुर गवर्नर अमदी MP सिंगदा मेमोरेंडम पिसिंदुना तकनरगनी हाइना फोंदोरक्ले। PMJY की मखादा मणिपुर की प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगना अगस्त तारीख 13 तगी मखा ताना लायेंगबा लेपनी हाइबगी मतंगदा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अथवले की मणिपुर की मिहुत महेश्वर थौनाउजमना श्री रामदास अथवले ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे। हौजिक मणिपुर दा PMJY की सेंथंग सिंग पेंडिंग दा अदुम लैबना मरम ओइरगा स्कीम सिगी मखादा अना लायेंगिबा अनाबा सिंग मखाताना प्राइवेट हॉस्पिटल सिंग दा लायेंगरोय हाइना थोकिबा चेरोल अदुगी मतंगदा लैरिबा पेंडिंग ड्यू सिंग अदुबु पिथोकपिदुना मणिपुर की अवा अना तारबा प्रजा सिंगबु mateeng pangbinaba चेरोल अदुदा पनखे। मणिपुर असी इंडिया की ओइना लाइरबा स्टेट अमा ओइना लैरिबनी मसिदासु नतना कांगलुप की इरांगना मरम ओइरगा प्रजा अदुकी मतिक अवा अना नंगदुना लैरिबने मसिदा अमुक गवर्नमेंट की मखादा अना लायेंग चथबा सिदा अमुक सेंथंग सिंग फाजिनखिबना हेना अवाबदा अवाबा हापा हाइबदु ओइरी मसिबु कुपना यिंगसिनबिदुना mateeng pangbinaba महेश्वर थौनाउजमना पनखे। लमदम असिदा लैमिनरिबा फुरुप 35 रोम असि काइनबा यारोय
हौजिक थोक्लिबा इरांग असिगी वारोइसिन सोइदना लाकनी हाइना पाचोई एसीगी एमएलए सापम कुंजकेश्वर केबना फोंदोखरे वाफम असिंग असि तेरा सापम लेरक्ता लेबा माकी युमदा पांगथोकपा एड्स एंड एप्लायंस येंथोकपगी थौरमदा फोंदोखिबने Relief Center for Differently Abled Person na Composite Regional Center ALIMCO Guwahati amadi Pradhan Mantri Dias Kendra na sinduna pangthokiba thoramaduda maana makha taraduna Relief Center na matam sangna miyamgi thabak tawduna lakre center sigi ayamba matamda punduna thabak su tawminakre matam amada miyamna mawong amada uramlabasu ngasidi mimanadare haina lairiba miyoising asi makhoigi tawbangamba kaya su laire ngasi polam kaya ama yenthokliba asina mateng kaya oiragani nakal amaromda state asida khundaminariba furu kuntra manga rom asi kainaba yaroi ngaihak saunarabasu lapthoknaba yaroi handak thokliba lan asi loisinaba Bharat Sarkar na kanna honari athobada waroisin laklagani haina khanli haina mahangna makha takhe chaurangna differently able oiraba miyoi chahum romda aids and appliance sing yenthoki thoramaduda relief center adugi president P Gopendra Human Right Law Network की Assistant Director TH Premlata, Saksham की National Executive Member H Jadumani Sharma, CRC SRE की Director N Khoibisu Sarukyaki. Aroibada maroiba pau pizari. Delhi Police na India Bloc ki leader Singh amasung Lok Sabha ki opposition leader Rahul Gandhi bu detain tokre. PMJY ki makada private hospital singna laying ba lepani haibagi matangda Metro Thongnawjamna mari lainaba singda memorandum ama pisingkre. Lengaga si kuki gi yakai yenglaga chali haibasi ifong fong le haina imagi mairagi convener TH Sujata na fongdokre. Amade Parliament mifamda Manipur Budget and Key Bills for 2025-26 passed tokre.